Thokozani sanibonani dumelanga abusheni endalo lokhuluma la Inyanga Yompedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ngicela ube neinformation yonke Inyanga Yompedi. Ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ilangi kaya khona umuthi, ilangi phatha kona ama product wami wonke. Ama product ngwasusile chemist kade nginayo the market building ngoba ingane zenyanga Yompedi ziyakhala. People of future supporting the content enyanga Yompedi nale misebenzi namandla ngake ngwaphathiswe isithunywa namatho. Namhlanje ngizakwena mntakababa ngizokhuluma ngotswayi Lenhlanhla. Lolu tswayi ngifuna ukuthi understand. Luyaphilisa futhi liphana ngamandla. Lolu tswayi livula izinto zakho. Lolu tswayi mntakababa uma linje li more than enough for you. Utswayi lunjani lolu? Ngalolu tswayi lolu, lolu tswayi limixe nemithi. It's not utswayi lakho normal lasendlini. Utswayi namandla kakhulu lolu. Utswayi limixe nemithi notswayi. Lolu tswayi lolu khona ngaphakathi uma uzogeza ngalo ngifuna ngizwe kahle lizobulala imithi ehleli kuwena imithi efakwa abathakathi nezichitho esifakwa abathakathi nezitha zakho nabantu bakini abangafuni uphumelele mhlamba abafuna ibusiness lakho uphumelele abafuna emsebenzini uphumelele abafuna zakho zikhanye lolu tswayi luzobulala yonke lo nonsense leyo kube kuyukuthi la ngaphakathi kunomuthi umuthi engufakela ngifaka ivulandlela neminye imithi yakhona lo muthi la uzokwazi ukuphakamisa inhlanhla yakho nokuvula izinto zakho ngamanye amagama ngalolu tswayi kufa imilungu nemimoya lolu tswayi lolu bese lo muthi lo umisa ngalolu tswayi lolu kuphakamiswa ini inhlanhla yakho lolu tswayi mntakababa ngifuna ngizwe kahle luvula inhlanhla yemali uma umuntu ngenanhlanhla yemali awuyazi inhlanhla yakho imali yathebula ubani yathathwa yini yamoshwa yini lijike futhi lenza ukuthi uma umuntu ufuna umsebenzi uthola umsebenzi uma ugeza ngalolu tswayi lolu ujike futhi ukuthi likulethela ama customer ku business yakho uyageza ngolu tswayi lolu uyaqhela ngalo ulusebenza nje imisebenzi eminingi ujike futhi uyazi ukuthi lu tswayi lolu letha ama customer livula inhlanhla yemali likwenza uthandeke ube nesithunzi umsebenzi walo tswayi lolu libulala imithi yobuthakathi wrong phezulu impilo yakho mayibaba wongizothi ngithini kuwena ngikhuluma nabantu of which mina bathi Mkhulu ngifuna impilo yami kulonyaka lo iqonde uma kuyikuthi usafuna ukuhlala emjondolo kulonyaka lo akusi channel yakho uthi uyibuke mntakababa ungabuka amanye ama channel lana kubuka abantu of which bathi sifuna ukubona ukuthi ngempilo kulonyaka siyaphumelela ngempilo kulonyaka lo kunala siya khona ngifuna ngizwe kahle lolu tswayi uyageza ngalo 3 times in a week uyastima ngalo 3 times in a week ujike futhi ugabhe ngalo uma umuntu uthanda ukugabha ukugabha ke is not compulsory is for abantu abakwazi ukugabha fona njengamanje 0763248763 Inyanga Yompedi ngisegoli hey my babo ngisegoli ngilinde wena uma ukude ngiyakuthumela ulutswayi lolu tswayi lunamandla solibasizile abantu liyahamba abantu balithatha njengamakhekhe 1 rand luyahamba lunamandla ngendlela esimanga funa nje imali engange 500 rand depositela Mkhulu ku bank yakhe vela la uma use Capitec Bank sokuthumela iCapitec Bank uthumele Mkhulu udeposit imali yakho sikuthumele ulutswayi lolu uma ufuna sikuthumele uthumela imali engange 600 uadd nje 100 rand for your own shipping lolu tswayi lokusebenza lovula into zakho uma umuntu egqekeni lakho kugijima izinto ufile ngathi la ekhaya nivaliwe thatha utswayi lakho qhela ngalo ekhaya just nje ispoon is more than enough lolu tswayi luningi livula into zakho liyakhanyisa uma ugeza ngalo lutswayi lolu at some point thenga nje ithini Sprite uthele ngaphakathi emanzini umixe nento yakho inhlanhla yemali ize igijima kuwena konke ukwazi ukuthi kukhanye Inyanga Yompedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ngisiza abantu ngemithi yesintu siyabonga.